Cumudul dah ke selam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Nationalist Congress Party hakar pusantuk rempang arajar apun rio. Kelemudui deki jahar, Syaki pulit ke sadar police station persyai Sunil Diodhar ubelong unoi lam jong ke RSS. Bad National Secretary berim ke BJP, keluarga jing kena bola keren ben persyai ke niam Kristan, hakwe ke jing alang ke belalong, hakasnong pinter, penur seladang syen. Hakajing kena mikilar petai kubor, State Youth President ke NCP ubah adab kupar nongrum. Ulong hukum ke parti kedawai ki pulit bagi diban ke mardor ye Sunil Diodhar bar ulong ru balada katna pulit kamle AA. Kum ke parti kan mi syakmat bendum pat ba belit persya hakmat ke office rekam jong ka BJP. Te nakaliang jonga kum nongelam jong ka NCP berir kumju presiden di samla. Ngawan ni mentasi po sadar police station ngawan banbu ya kene ka FAR 6 tahun ni Sunil Diodhar bodairu nongelam jong ki RSS nongelam jong ka BJP nomor ya kejengkeran lap-lap jongu hapo ketuka jingyalang kabalong hapo penter ti nakaliang jongi ngim saula pediang ya kejengkeran jongu nomor ba kani kejengkeran jongu kalong pemba wan pensyit niam hang ni po hari kasih jongi bat sim kabu ya kajeng lui jongi kasih jongi ting kumbasipkan mau ni ngi ang ni po hari kasih jongi bun ba ki ki religion ki bangi ong mo ki niam ki Hindu ki Muslim ki Kristen ki balong niam tri ki balong niam kasih borok ngidon ngimani lalut ni kat bamon kim jodon kum kata kanu ka jingya kedokti lane kata ka jing gurura te kene pelong ingi bangin bi chakmat ru bangin penram jur bat kondam ya kene tamar bakal akta sya akta mat yong yang yu kasih kamtam kumu Kristen te kumba ukuran mau uang ba lada village puli haki school Kristen te pihak ban puli ru ya kakot ba lada pipil ya kakot ba ka maths pipil ka science pipil kata ka bam lalong babun ki dakhar ki puli haki school Kristen yung kum kasinan tanis ki Saint Margaret ki wan top 10 ki dakhar ki wan syakmat Remdan pat kum kata bang bah puli kot baan sapil ta ka iki bro khat kadai tang kajing keran lap-lap kajing wanra kajing wan yalam bakala jongu hang ni por kasi jongi namar mangi baro khat ni lakum siparang ni iki balong niam tre ki balong niam kasi ki balong Kristen ngilong kum sipara prakasi yang ni abang idon kanu ru ngeteli ngilong prakasi ngidon baik kanu ngetre kamlang baik ndre kajing le jongu ni kalong ba kapan sosi bat kapan ketangun sim kamtam ya yangi kipai Kristen kamtam yangi kasi le ibadan hang pokri kasi jungi tinga penram jore kani pat nakaliang jungi lada bai afyar ba ngidei bit ban kemiu di ban wara hang ni ba de ban clarify ru ya ka jengkeran jungu ndai ban clarify kani ka jengkeran jungu barokhat ya ka e ka bawa karan hapo katu video barokhat ka ba ngala submit lang ya ka video hapo using lada ong ba ngidei ban wara yu de ban kem de ban wan yalam sini ba de ban clarify barokhat ti habai dei bat kani ka kamtam bau dei brio jong ka RSS brio jong ka BJP ti ngalai nakaliang ka BJP ru kala pha ya ka masjid ba dei banunwan ban pensyai lani ban panma ndai tangkata kam ngi nakaliang jungi ngun namar bau dei nongelam jong ka BJP udai kidai nakaliang jong ka BJP kidi ban khat yu hangni po state jungi ode ban clarify machukut tang ha kapan map namar kini ki bro nakapor sya kapor kini hinangway ginwan balaj start ya kol sya jungi nginum periang ru kata kada ke jingkwa jungi ngala pha lang ki kopi gidon hangni
Tinggal apa sih kipras nomor bang nge-mention ba ya nomor ba ukuran lakaran tomet bat keren jot yang Kristen ta de goy ka bang mention hang tu lada kim nakaliang pulit lada kim leeng mi syakman in nyawer lang gi pajba nyawer lang bat kiseng lang ru nyawer kum juru nakaliang kan sepi kan mi syakman ngin ra ka pana ra plakat banlet ante po face jong BJP ru ngin le mar bau deu dekat jong BJP blingin lan ka bas ngolong oleh bay wat ya ka sarkar punta ti ngai ba ka sarkar kas ngabjar kamong don yu selendat beli bekiting ban mi kemat ban keren. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.